Asumbatan atoy ti anak mo, addaak to'y danam. Amang buy-buya dagiti agarubos, anak pait nasa aluluwa. Apay analamis day tabibig, ket nakulaapan day tamatam, ket barati agrag mo jakman mariknan ay nanangko. Di nakat panawan dua analite makandila ken sapsabong ana duma-duma. Tinted ken kananang ko anay arkus, inya bay
sinagaba daytoy biyak daytoy nga ngemitan tadi makel sapsapule linanang ko anang ibeleng kanya tay na lati ina uray no imbeleng naka tautang mo tibiyag mo kenkwana nagsagabak lulwakti naglanglang goyang ngem gapuken ka nanang ko nagiptura rebeng nga di maaya idi kan pailaubing ninanang ko imbeleng biniga tuken riga ti sinagaba daytoy biyak ngemitan tadim makela sapsapule ninanang ko anang ibeleng kanya tay na lati ina uray no imbeleng aka tautang mo tibiyag mo kenkwana nanang ko umay katoy tena Nakapimpi mantika sa saat ubing ana sa pana ulila taawanen na makenina daag tuuk ay anyan ti abkes na naganus dapay nga awanan ti padas ngem agiptur dan ti adu arigat nadagen senunay ti ut ken liday tabiag dat na kurapay man unay gapuna datay nga addan pay
Adyaman tayo tinangatur a Diyos taadda sariketket tayo ikarkararagan kumani inaken ama iti apo ana marswa tapno manayon ni ragzak iti salunat ken panagbiagda Gapuna datay nga addan pay laeng ti inaken ti ama adyaman tayo tinangatur a Diyos taadda sariketket tayo ikarkararagan kumani inaken ama iti apo ana marswa tapno manayon ni ragzak iti salunat ken panagbiagda panpanunuten ay anyakyat tinasaem na di kawan na dito'y sibay iliwek unay nga ama kaputi sulisog na iwawa binaybayan na kang nga gina agpadpada kami ngagsagaba tawan man dito'y toy den na isut inak nagtalkan asariket ket ko
maskeda tarigagay karayo wenno ayat ubog nilinglingay wenno liday ngemalaw pusok agtuke magtalnaka di ka kumaganatan ijampay sulisog ni ayat tanumay sagmakan ay narigatun ngayawan amanganta kumudreptun rimati masakbayan amanganta kumudreptun rimati masakbayan. Niragsak daytoy biyag ko adda ken kaayat ko tasikat ko guayan ti adua namnama amang linglingay toy pusok ken toy rikna Isamit daytoy ngayat Santo amanasanas mataginayon toy agasat gasat adin tumarsaya Bimbilang nakapakaliliwan To'y dagsang gasat kon ayak kararwa Amang ep-ep dagiti apkisna Tinaliday unay akinamay maysa Wak ni tamdagi taladingit mo tadipay isu amang titlimdo To'y ayat ti sa papak ko Rasakim katanakim mo Niragsak daytoy biyag ko adda ken kaayat ko tasikat ko guayan ti adua namnama amang linglingay toy pusok ken toy rikna Isamit daytoy ngayat Santo amanasanas mataginayon toy agasat gasat adin tumarsaan gasat adin Ay bakit may subsupadi Jayatang asaan nga kasidi Tadagidi adu aririri Ay laylo tinay sandi ay lakay pudnot ta saom nga adut si mami tanday tadungom
tangag nanayon. Ay bakit na'y supsupadi Jayatang asaan nga kasidi Tadagidi adu aririri Ay laylo tinay sandi Ay lakay pudnot ta sa om nga adut si mami tantay tadungom sumanta pa din tuket pumurong ti ayat tanga agnanayon. Dakamting kay pagtuladan Ti urnus talaken nakman Tauray kasano arigat At dala kadakam niragsak Tauray buuk agubandan Ket bukod mi akong budan Paglinglingayan Dakamting kay pagtuladan Ti urnus talaken nakman Tauray kasano arigat At dala kadakam niragsak Tauray buuk agubandan Ket bukod mi aku budan Di kampay lang maidyan Laylo na palaluan Taawan sa balik paglinglingayan Inta agragsak umasidag ka dito'y danak Imamin kayawat Riknay pudot daytoy ayat Inta agsala Ipapastat ragsak nagpay duma Iyawat mo daytay mam Ipuspusi komintangtan Inta agragsak umasidag ka dito'y danak Imamin kayawat Riknay pudot daytoy ayat Inta agsala Ipapastat ragsak nagpay duma Iyawat mo daytay mam Ipuspusi komintangtan Hinagayon Sang-sangi tak tuy gasat Biakut malapunus tiliday Siput payday di aldaw Nganinanang kupimusay Siyasin upay aya ita Mangpasubli day diragsak Kendungo nga iden laeng Iti may nga ina Anu sakna nang ko Sa tarumpingay Ibaklay nirigat amin apak tulukak
Ngemtila daw-dawatek ikar kararagan naktu tabar bareng nituuk ket ak supapaktu. Siya sinupay aya ita mangpasubli day diraksa ken dungo nga iden laeng iti maysa nga ina anu sakna nangko baklay ku nirigar amin na pagtulukan ngemtila daw-dawatek ikar kararagan naktu tabar bareng nituuk ket ak supapaktu. Napusaksakak sampagita banglumiti naiduma katak tarnawan kasabong natak nengken nasajab puso ti agsa sa ibek gaputa pintas kayari gamtina libnus na pudno nga ayat katak tarnawan sakluluti agayan ayat pataudem ti dinay duradin to agresat napusaksakak sampagita banglumiti naiduma katak tarnawan kasabong natak nengken nasadyap puso ti agsa sa ibek gaputa pintas kayari gamtina libnus
gumatang kay tilakok at tinapay, naimas natustar, umay kayon itatanapudot pay, pagdenep iti rusok no iti bigbigat tain kay mananam, tipudot na nga agpaw negtityan ta nagsikaw nga dagusa, maawan tinapay, tinapay di manapudot unay, aregladon awan pagdanagam, tanakiradaytan adu ti may tednan, urayen na kam maglaklakot tinapay, tatunggal parbangon nasa pakam nga umay, naragsak kam ngaglaku agipkis agpukaw ay ragsak mit na palalwan, umay kayon ni tatanapudot pay, pagdenepit ti rusok no iti bigbigat tay mama, nanang tipudot na nga agpauneg tityan ta nagsikaw nga dagus maawan, tinapay, tinapay no adda kapem anapudot unay, aregladon awan pagdanagam, tanakiradaytan adu ti may tednan, urayen na kam maglaklakot tinapay, tatunggal parbangon nasa pakam nga umay, naragsak kam ngaglaku agikis agpukaw ay ragsak mit na palalwan. Urayen na kam maglaklakot tinapay, tatunggal parbangon nasa pakam nga umay, naragsak kam ngaglaku agikis agpukaw ay ragsak mit na palalwan.